Tulo muba padu kenata puku wane. Ye no blessing kei ketepia wenda tatepu kudomiwe tobu hiko hino nilo. Tatepu dekai batakini ola Return Treasure YouTube channel nilo. Johnny mi pukwa putua le a elo ata duma nilo. Oweni hiko hino atari lukwesu pano doama. Mimi le muba dokoni tuku tawonduma le aputua iyo le kabatu to tuluwe dani le makado tatui tawado tahiko hino tasu paranilo. Batnini jo hekiwe da le ju hudo aleo tot kunilo. Penny ka yo tiweda pukwa putua lote le taklu hudo badu weda nilo. Dokuputuwe ayu wito yusutani ba. Johnny ke patuwa le utamasa pa no to blowa. Basa datanini owe takanyo ba weda pukwa le alote tagani numalo. Le tani hu welesi hosu pukwa pula alote tagani a udo. Wisa tadawe lo. Lo awe tewe pukwa putagani lo ala suni kewendal. Do puiki ikalesana su tasahi lo. Wido tatahanya ni pukwa pu umupa le utuku yodo sipu weda joni lo. Do si weda jola nimi pata Tuhala awutari dumano. Wokasaya sowe nona tobutiki. Pe pukwa pu umupa ki pu aloki jo apate o. Pukwa kwa tasowe le mana koplu le tatari no tamase hiko hino supara hulo. Pe neka jo tinyado napawe le tatari do tahiko hino supara ni. Midala redu dumado wesote lo atala ki hiko hino tado masapaga tobu nilo. Tate putakai tulu wala ta hiko hino ta supa agani miweda lula le uitakani lo. Pasimlu sipu wapa duknata puku wade kumitiweda puwe I keblu nido mo tukalai itu kamari tola kasunya nilo. Moya ta suisuwa kalobatuko wane nitki W